Dengan bismillah lun khun awai phone ayon di ekran sinyak madoda ta beri jang wahe ane lon ta hai imbon lam ayon ija nyo uban hate ma sanjong gata ane lon jantung hate ma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah sinya saboh bermetua tua ane hana di momo bermangan asal jantung hati ma besu mate gata bong hati oh urau pagi tamang syuruga. Bobok terus, bobok. Pit. Betul. Berbadah raya sinya ubi cut main tak jabe dengan sikulang bata menghitung sadua lepet supaya ngajut tabun aleba sinya menghitung sadua lepet supaya ngajut tabun aleba. Dengan bismillah lun khun awai phone ayon di ekran sinyak madoda ta beri jang wahe ane lon ta hai imbon lam ayon ija nyo ubat hate ma sanjong gata ane lon jantung hate ma la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah la ilaha illallah sinya saboh bermetua tua ane hana di momo bermangan asal jantung hati ma besu mate gata bong hati oh urau pagi tamang syuruga. Berbagai raya sinya ubi cut main tak jabet dengan sikulang bata menghitung sadua lepet supaya ngajut tabun aleba sinya menghitung sadua lepet supaya ngajut tabun aleba bubelala engkau bercucut menan kegeken le urang Tuhan ilmu donya benar tak tuntut tak merno bejut ilmu agama menyenasi kula tanyo jet kebut menyena tajak berjet ke ulama Allah haido kudoda idi bokaya kuldi dalam syuruga menyagat akhlak budi pekerti gak disayangi le urang lingkah Allah hai po ilahi rabbi tajunjung tinggi yang po kuasa urongan malam tak puja rabbi babek tak eri apa nuraka. Pek sayang pek nak sayang ane lon sayang timang si bijih matang oraya sinya mabek tak pelanglang bergata sayangnya urang Tuhan singa hai ane mabek tak pelanglang bergata sayangnya urang Tuhan benar dapat
mana ridha Allah menangga pegah dalam agama. Sampai ana durhaka dikah syurga indah juga kipoma. Allah haido kudoda idang masa yang sayang sinya putih di londo aku sinya hude bersenang nebrile Tuhan mudah rezeki. Oh singa-sinya nak kelebihan betua sayang bela berbagi mandum atranyo titipan Tuhan getanyo insan harus tak syukuri besinya hudem ngan keangkuhan be sampai sayang lupa kendali. Benar teringat pomangan ayah supaya berkah mandum rezeki. Kadang cina jo izin lepot Allah tak megerak langkah utano suci letak pahala anak mertua pomangan ayah tak haji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah anak mertua lam ayun doda dengan hai anak berijang arijang bergetar kenang mandum pesan ma nyokat rohwate tapet hai sayang wahai bulan terang uraka jula. La ilaha